payapayabak po, ngini po pagmasusyantaya yung Domingo ng Pentecoste, talakata mo po tikan tatayong dalit apamuklat. King lagyo ning ipampo ning anak ampo ning Espiritu Santo. Amen. Inggi manatili yakke kayo. At kekan timurin. Kapatad adwanta king ginuing pakaluluna karing kekatang kasalanan.
Yakas tayang ining nanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie, alang angga. Amen. Manalangin tamo, kaniting misa, panalangin tala ring kapatatang magpasalamat, ding pamilyang manuknangan king Barangay Santa Monica, antimurin ding pamilya dari Ising Salas, Sali Sampang, Carmen Aguirre, Sito Carlos, Edgar Jane, EJ Carlos, at Nonet Apostol. Pakipangadiyo ko naman, huling magpasalamat ko ngayon. May 23, 2019, dinatang ko po Keti. So 2 years na ako po kanyan. Ngayon aldoyti. Salamat po king kapibabatan nyo ka na ako, ne? Piba tayo na ako king adwang banwa. Sat yun na ako man. Okay? So 2 years na ako po Keti.
Nanti mo rin pakipangaditala ring magpasalamat king tinggap ng regalo ning biye, regalo ning kebaitan, Arnold Pangan. Pakipangaditala naman din kapatid tang mayang biye, first death anniversary ng Aurora Lulu at Antimurin di Amor George Emerenciana Iluminada Rafael Serviliana Marciana at ding sablang kaladwaking purgatorio. O Diyos, amiglalang king sabla, ipangisnawa me kay kami at king kay kaming nyatu ing espiritu mong babye-pye, ban pasagiwan na kami, ibayo at itimawa. Palablaban na kay sana at ning kay kaming komunidad king api ning kay kang lugod at kalayan. Ipagkalub na kay kami ing tibandyan ng tula at kabayangnan ning kabyasnan, kapayapan at tetagan. Tayran na kay sanang sumulong tuki karing bakas ning kay kang anak. I Hesu Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po't makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ring dapat daring apostol. Inyang mira singaldo ng kapiestan ning Pentecoste, ding sablang talasal pantaya makatipon la king metong alugal. Kabudabud, mika alingongo, menibatan, king banwa, abalamu biyong ning masikan aangin. Kitmuaning bale nung nula pakaloklok. Kay bat, ding balamu dakal adilang api ikit dong mikakalat. Ating balang katao mikatinya kareti king tulid no. Mikatmon langan king Espiritu Santo. Migmula lang migsalita karing miyayaliwang amanu agpangking pigkalub na karela ning Espiritu. Ating Hudyo karin Jerusalem kanito. Dibotos lang menibatan karing miyayaliwang bansa ning yatu. Inyang dimdamda iting alingongo, mitipon-tipon la ring dakal ataw. Ningasdan langan, uling dimdamdong migsalita ring apostol, king amano ng siswan, ning balang metong karela. King pangas dandat pangamulala, ngarang sinabi, ilangan wari tao Galilea, deting taong magsalitang makanyan? Makananong itamongan darandaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamo ating menibatan partial, medyo at Elam, atin muna mang menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia, ating menibatan karing Ponto at Asia, Phrygia at Pampilya, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Sirene. Di nga liwa naman kaya katamo menibatan la Roma, Hudyo ang pampaganong menga kumberte king Udaismo. Di nga liwa po menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man itamongan darandaman talang magsalita karing sarili tamong amanong siswan. Sa salitara ing makapagmulalang bagi de patana ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoo, itubod mingke kang espiritu at ibayon mi inlupaning meto yato. Ginoo, itubod mengke kang espiritu at ibayo meng lupa ning metong ayato. Purian mi ing Ginoo o kaladwa ko, o Ginoo kakong Diyos, inde gulan mo munano, o Ginoo ingke kang lelangan,
elma bilang-bilang, mitmoya inyato, karing kekang lelangan. Ginoo, itubod meng kekang espiritu at ibayo meng lupa ning meto yato. Nung patuldan mo, inkarelang pangisnawa, mga matela, balik laking alikabok ay batanda. Dapot kabod din nan milang pangisnawa, kumabsila at ingyato, pagkalaban ng bayong biye. Ginoo, itubod meng kekang espiritu at ibayo meng lupa ning metong yato. Ing ligaya ning Ginoo manatiliya kapilanman. Mapiligayan niya sa kisabla ng lelangan. Mananusana ing kanakong pamibule-bule, mayabsek tula kayo. Uling ikang Ginoo tutula ko. Ginoo, itubod meng kekang espiritu at ibayo meng lupa ning metong yato. Pamamasang iba't king mumunan sulat San Pablo, karing tao Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuya, subali mo nung patubayanan ng Espiritu Santo. Ating liwang uring kalam espiritual, dapat ibatlangan king metong mong Espiritu. Ating liwang paralan ng pamanyuyo, dapat metong yamo in linun susuyuan. Ating liwang kagiwan, dapat in Diyos naman imbabe kareti. Imbalang metong mirina niyang katunayan, kingatsuya kaya ang Espiritu para kingikakayat din sabla. Uling Kristo, may ngari ang katawan, ating dakaladake. Makanyan man, metong yamong katawan, pistal man dakalyang liwang dake. Makanyan mo naman itamongan Hudyo at Griego, alipan o timawa. May binyagtamo king metong mong katawan, king kapamilatan ng metong mong espiritu. At itamongan minamtamo king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tamo po't parangalaning mayap a balita. Eka kini o Espiritu Santo, katmuan mo ting puso ring matapat keka, at palablaban mo karela ingapi ng kekang lugod. Ingino manatiliyak ke kayo, At kekan timurin, pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi na ning aldo muring ita,
mitipon laring alagad. Pakakabat laring pasbol king lugal anong dula makatipon, ulining takot da karing Hudyo. Dinatang niya i Jesus at tinalakad niya busal da. Ing kapayapan manatili ke kayo, nga nakarela. Pangasabi na niti, pepakit no karelan ring gamat na at ing katalindiki nga na. Mesaya laring alagad panakit daking Ginoo. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili ke kayo, nung makanano na kong tinubod ning ipa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawanan nala at sinabi na, tanggapan niya ing Espiritu Santo, nung patawaran nyo la ring kasalanan ning ninuman, mipatawaran la, ing eyo patawaran, eya mipatawaran. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian ke ka o Kristo, luklok tamo po't makiramdam king homilya. Maya pa abak po. Paniwalan tamo bilang talasal pantaya, bilang Katoliko, anyang mabinyag tamo, tinggap tane ing Espiritu Santo. We all received the Holy Spirit. At kay bat, emu anyang may binyag tamo. Inulit nening simbahan iti itang kadwang sakrament at tatanggapan tamo bilang talasal pantaya, anyang makumpil tamo. Karetang bibait hanggang 1970, may kumpila halos pilan mong aldo o kaya the next hour mo makumpila king obispo Dalaro Cathedral makumpila. Pero itang bandang 1972 pababa hanggang ngeni kailangan 9 years old ya. So ing kinumpil no ning obispo king South daring kayabe ng pari ing anak uling nasa na ning simbahan ing paggisingan na ing kayang sarili uling burina ng ning simbahan umpisan na ning anak ka siya mabanwa ing kayang biye kasalpantayanan ing kayang biye bilang may binyag bilang bininyagan anya at tune kaya ing banal ay espiritu manuk na nga ne king balang metong kekatamo ing banal ay espiritu. Ing problema mo bala mo etaya papansinan o kaya etaya apapansin ing pangimot na king bieta mo. Ananing karakalabinye kekatamo adwala pong babyen adwalang grupo mumunang grupo, yapin itang grupo, ausandang regalo, the gifts, the 7, at yula po ken makasulat laki ngarap tamo, the 7 gifts, regalo, gifts of the Holy Spirit. At mas dakal naman, detang fruits, bunga ning Espiritu Santo. Itangan po, istong maulagaya itang taong memye, kalup ke katamo, sigurado pahalagahan tayo itang binyena. Nung imalan niya man yan, buri mo panemeng susulod. Diba? O kaya nung buriming egad masira itang malan po tang special occasion susulod me itang malan na binyena keka. Uling espesyalya itang taong memye keka.
Renegalwana ka nakang kaburi anyang kasimpli pahalagahan me anya panemeng susulod o kaya naman susulod memo potang special occasions. Baka dyan sana po tinanggap tangang regalo king Holy Spirit at yulangan po rin yung problema mo kay katamu etala mo apansinan o kaya baka etala mo di-develop o ginamit nga napin nung kalupanin ng regalong tinggap mo king meto nga tao may ginamit selikot mo niya kabud kitkot making gabon anya i-check tala po ngenine deng 7 gifts of the Holy Spirit nanula po rening 7 regalo ning banal Espiritu kay katam pakilawe ye po ken makasulat ya imumuna kabyasnan keng English translation na niyan ausan de pong wisdom buri nang sabyan nini knowing God's action in life ulitan ke po wisdom means o ating kang kabyasnan to know the actions of God po manipulations ne po pero ako buri ka naman tang manipulations of God in your life. Anong kasanting nung mamanipulate na kaning ngapong ginuling yung ngapong ginu naman na nakamansiran. I-manipulate na ka ketang makakayap kay ka. Ning kay kasi nakatang kapilit nakatang kakulit. Pamilit tayong burita mo hindi man makayakma, hindi man makasawp. So pero mas basanting itang letting God. So knowing and letting God to act in our life. And that is wisdom. Kabyasnan, importante ya po ini. Nya, i-check nyo po. Po tagalang pane yung pamilit ing buriyo. Po tagalang pane yung pamilit itang, yes, maybe you are the architect of your own future. Maybe that is true. Pero my question is, nung ikay arkitekto, ikay mag-drawing kay kang future, sana naman tukyan may itang makayap na. I-drawing may itang mas makakayap kay ka. I-arkitekto may itang masanting pag nasana ni nga pong gino. I-drawing may tutoy ta. Ikay ng arkitekto you are the architect of your own future. Nya at mo naman kay kayong decision nung itang dinesign mo makayak-mayaking design na ni nga pong gino. Kaya kakaba ko niya po ini uling kasi po importante po kaya katami niya. Anyaga lang masisiraya ing biyeta mo. King kikatang pamaglayag king biya papunta king nga pong gino, papunta king banok. Uling maliyay tang kikatamong dinroweng. Yung makayak makit ang drawing na ni nga pong gino para keka. Itang plano na, gamitan tayo itang word plan. Itang plano na para keka. So knowing God's action in your life, that is wisdom. Kabyasnan. King translation na ng Kapampangan. Para kanak kulang yung pambagyay tane po. Kay bat ing kadwa, lawin niya po ken, pamanintindi. Pamanintindi. Ning kakaba. Makabakabay ita pong pakasula na yun. Pamanintindi. Ing pamanintindi, king English, understanding. Burinan sabyan, aintindihan mo ing gagawan mo apakyapos ming biye mo kang Kristo. Okay? Ing Holy Spirit gaguide na ka para aintindihan me para pakintindihan me ing kekang pangimot agpangkingkimot ng Jesus. Ita. So, ausan tayo po ita pamanintindig ing Kapampangan, understanding. The Holy Spirit is helping us to understand. Usok, counsel. Anya pensa po itang ing seminaryo tamo lagyo na Mother of Good Counsel Seminary. Keng Kapampangan indu ning
mayap good indu ning mayap a kausukan o indu ning mayap a usok. So indu ning mayap a usok, ne? So buri na sabyan king ay tindihan ning simbahan ken buri na sabyan niti, the Holy Spirit is guiding us to right pagwasto, to right our judgment, upang ayusin, ituwid ang ating pagsusuri o ang ating counseling sa sarili. So the Holy Spirit is counseling us, helping us to right our wrongdoings. Anya, so yung mag-counsel keka. So itang mumuna, itang kadwa, di nanak ng kakayahan manintindi, intindihan me. Uning ning kay may pakiintindihan, mikamali ka, anya pinasasopang anak ng pasibayo ning Holy Spirit to correct your judgment. Pakanta usuka anak ng pasibayo, i-counsel na ka ning Holy Spirit. Okay? That is the third. Ing kapat, o ini, ning kay etaya puro gagamitan kay gustong paralan. Tepangan. Atsuya po kaya ning tepangan. Tepangan. King English, courage, fortitude. Nepo, itang courage, fortitude. Ing tapang nga amanwana ning simbahan tungkol king ibat king Holy Spirit yapin itang tepangan tatakot agyang nanggawan dakeka basta't gagawan me ing usto, gagawan mo ing tutu, babyayan me ing kaburyanan ning Dios, agyang sabyan me ing dapat mong sabyan tungkol king ngapong Ginoo, eka marine, me pikakarine nga naping Jesus, ninumang mikarine kanako, pikarinen kaya naman king datang nga panahon. Anya, kailangan ating kang tepangan. Alwa po itang balam ninunay ka, bala siga-siga ka, kaya po makaniting matapang, ne? So ito nga manwa ning kekatamong kasalpantayanan tungkol king tepangan. Ing kalima, yapin po ing belwan. Aliwaya po ing belwan king pamanintindi ang pong kabyasnan o kabyasnan, wisdom, knowing God's action in life. Inaman pong belwan, yapin po understanding the meaning of God. Understanding the meaning of God. Belwan, knowledge. Ating kambalo tungkol king ngapong Ginoo. Dakal kay katamu ere pakibaluhan ning ngapong Ginoo. Ay makal ding manamuyot kaya karingaliwang sekta. O ini po yung pekibat na. Panini ka nung pakibat ini. O bro, sister, inmang kasalpantayanan kong Katoliko kaya pamakain balo. Kasalukuyan kaya pang pakibaluan. Kaybat turwanan mo kung kingke ka ba, bala mo ata malilingo na ako king gagawan mo, kasi buri ko pakibalwan kaya pa yung kanako, saka ko niya pakibalwan yung kaya kane potang sigurong abalo ko ning kanako at iya pala masalesing kanakong katatalakaran na kasalpantayanan, inanibang kong kasalpantayanan, sige puntalanda ka, ako mismo ntak kaya ka nga na wapin naman. So kailangan pakibaluan me. You have the knowledge of your faith, ne? Knowing about God. So ita namang wisdom, knowing God's action. Akakit ming kimot na keka. That is wisdom. Aning knowledge, itang bala mo retang pure intellectual knowledge. Okay? Belwan. Kay ba't po ingkanam, aning kakaba po yung translation na ken, malugod akabanalan. Malugod akabanalan. Tuya?
malugod na kabanalan kay English reverence, piety, or deep respect for God. Deep respect for God. Piety, reverence, deep respect for God. So, istong yung tao makanyan niya, at inyang talagang respeto kay nga pong Ginoo, ating nga kakita talagang dirinaning oras si nga pong Ginoo king kayang biye, then that person is pious. Pious, piety. Awsan tayang kabanalan. Malugod a kabanalan. In last po, yapin po ing translation naking Kapampangan, tinranslate ding malambis at takot king Dios. At yuya po, malambis at takot king Dios. In English translation na fear of the Lord. In kapitong ini, ning kay magbalik siya po ketang mumuna. Kasi ating pong kasebyan king Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Buri ng sabyan, bilang meto nga talasal pantaya, alway tang tatakot ka nga pong ginuuling tatakot kang mangalgal kang magnervyos. Pota dala na ka impyerno. Aliwa po ita. Imburi ng sabyan ng fear of the Lord Kenny, yapin itang tatakot ka, uling mayupayaya, uling majestic ya. Itang glory na nga pong Ginoo. You feel the wonder. You ating kang akakita talagang mamamanghaka king kayang kakayahan king ega na gana. And that is fear of the Lord. I-check yo po rin kayo. At yula po riyan, asanting nano po. Sana po nung ating adyang metong man, tanong mo pong pahalagahan tayo. Tayo po kukutkut. Tayo po si sinop. Regalo la rin. At burina ning migregalo, gamitan mula. Nya, ane pong kasayaing migregalo po tang akakit ning gagamitan me. Nya, pensa po tang itang imala na binyera ka na ko sinulot ke at ikit nenitang memye ka na ko. Ay, among, thank you po, susulod me ing imala na binye ko ke ka. So, makanita itang kitang Domingo ating kumbilya sa saken. Kay biles ing saken dininana ko pong maka paper bag. Nano ya po ini, imalan niya po sulod mene among buri ko po atang masyal ka kay kami makasulod yan. See? Ane pong kasaya itang potang akit na ing susulod ke itang binyena kanako. Makanyan niya naman ing Diyos. Ing Holy Spirit yan ang mamantabi kay katamu. Yang tiburan dari Jesus at ingipa bang kanitan tabayana nakatamu anya binyeno ning Holy Spirit dening pitong regalo. Please use them. At yula rin, nung emo man napansin kay sarili mo, ausan ming Holy Spirit para ibyenalake ka. At sana agamit mo lang. I-summarize ko lang mo po rening fruits deng bunga na ning Holy Spirit. Alalo po ken, aki yula po ken sarili yung ring bunga. Lugod, tula, kapayapan, kapibabatan, ganaka, kaya pa na pilubluban, katapatan, ren, balutala ren, bunga la po ren, gentleness and self-control. So, orenting nasa ng bungang Jesus, mamunga kong dakal nga ng Jesus. Ilaretang nasa na kitang gospel tamo last Sunday. Anya, sana bilang talasal pantaya, parati lang mayayakit kay katamu deting regalo na ning Espiritu Santo. Amen. Sasal pantaya ko, King Diyos ipang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yato, at kang Jesucristong anak ng bugtong aginutamo, tengagliking upaya ning Espiritu Santo,
mibayit kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut. Tinipaya ka rin mete, king katlungaldo, sinabliyang mebye, pepay tasya banwa, makuloklok wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalikan man keti, ban mo kong karimabi ampong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakdis Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubdirang meding mete, at kimbi alananga. Amen. Panalangin ning balen. Bayu ya piyapaitas banua ing ginutamong Hesus Kristo pengako ning itubod ing Espiritu Santo karing kaladwaring apostol at disipulo na banang iganap ing obra na. Manalangin tamo ban ipagkalam niya naman kikatamo iting Espiritu Santo ban biganap ing obra ning grasya at lugod na. Bansaw pa nakatamong maging tune, matalino, king pamanuki, kindala ning Ginu, manalangin tamo para king kalam ning kabyasnan. Pagkalameke kami o Ginu, ing espiritu ning kabiasnan. Bane kami mipakatapuso, karimbage lilipas ning yatong iti. Nune paninasan maigit pa, rimbage e kukupas. Kanita pagnasan mimo, imbage maka Diyos, manalangin tamo king Ginu. Bansaw pa nakatamo, manakit ka ring bagi, antimonong makanano na lang akakit ning Diyos, manalangin tamo para king kalam ning pamanintindi. Pagkalameke kami, ing espiritu ning pamanintindi. Banas lagana ring kaisipan mi, king sala ning dibinong katutuan mo. Ban kanita kilalanan at luguran mila, manalangin tamo king Ginu. Bana balo tamo ing kaya panin Diyos, impa magaral king banal a kasulatan, at king kabyasnan tanggap king malugod ng ganakanin Diyos, manalangin tamo para king kalam ning kausukan. Pagkalameke kami ing espiritu ning kausukan, baning panemong pilinan mi, itang makaibye tula king Diyos, at makadala ke kami king banwa. Ban kanita akilala miya, ing tunay ng kaburian ning Diyos, busal ning lipit, akabilyan, manalangin tamo king Ginu. Ban biyaya nakatamong mitmong siganan loob, ing biye Kristiyano tamo, busal ding nano mang kasakitan, kaligaligan at pamanusig, manalangin tamo para king kalam ning tepangan. Pagkalameke kami ing espiritu ning tepangan, banapusan mila ring krus mi, kambe mo at managumpe kami karing sablang sabagal. King ka Ban natalastas tamo ing mayap king marok, in tanggapan tanggap at ing manayon agpangking batas ning Diyos,
manalangin tamo para king kalam ning belwan. Pagkalameke kami o Ginoo, ing espiritu ning belwan. Banabalura ka o Diyos mi, at abalo mila ring sarili mi, at sumulong kaming ganap kimbelwan daring banal. Ban kanita atarok mi, ing tuturuning banal a kapulungan, manalangin tamo king Ginoo. Buwan kilalanan tamo ing ligaya ning Diyos at talakat mit mong kapagmulalan, king pamaglalang at sakdaldegulana, manalangin tamo para king kalam ning malugod a kabanalan. Pagkalameke kami o Ginoo, ing espiritu ning malugod a kabanalan, banakit ming mayumo at makawili, ing pamanyuyo king Diyos. Ban kanita aluguran miya, ingig pa, manalangin tamo king Ginoo. Bana pakit tamo imparangal at kagalangan, ang mga intulid king Diyos, manalangin tamo para king kalam ning malambis at takot king Ginoo. Pagkalameke kami o Ginoo, ing espiritu ning malambis sa takot king Ginoo. Ban mikatmuan kami king malugod a kapanaligan king Diyos, at pangilagan mi ing nanuman makasukal lubke ka. Kanita kumasnok kami king kasalanan, anting pekamarok diling bage. Pangilagan mi ing mumuna ng pamamye ulaga, king sabyan ding tao. Manalangin tamo king Ginoo. O Diyos, patipanmeke kami ing Espiritu Santo at lalang kang bayong Pentecostes busal mi. Manano na sanang ing talapamatulan banwa sa upana kaming maging talapatutuk ng Kristo. Ban ing kayarian mo, mirasya karing sikote ning yato at manatili manggaman king alang angga. Amen. Isipan ko
paglalakad tamo po. Manalangin kay kapatid banding kay katamong daon dating tinapi at talak matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ng Ginoo iting daon karing gamat mo. King ikapuri tiligayin kay lagyo. King kaya katamang ikasaplala at may mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang tayrana kay sana king sablang katutuan ning kay ngako mong espiritu ban ibulalag na kay kami ing kabilugan ng kabaltugan niting sakripisyo. Ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi Amen. ing ginumanatili yak kay kayo At kaya kan timorin. iyat nayo ring pusuyo Makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya. King aldoyti tinubod me ing Espiritu Santo karing pinili mong maging kekang anak kapamilataning pamakira-kira king biye ning buktong mong anak. Inya delame king kayang kaganapan ing misteryo ning kekaming kaligtasan. King aldoyti pagmasusyan miya ing dakila ng mula ning kekang banala iglesia. Inyang ing Espiritu Santo pepabalo ne kek karing sablang balayan ing bukod mong tunay Diyos at lelangan ning ibat king karing dakaldang salita ring tao ing meto nga siwala ban mipasyag king meto nga kasalpantayanan ing tulaning pamanyubling mebye babayo ne ing meto kayatu kabang kambe ring sablang koro ring angel karing banwa daralit ning kekang ligaya dahil makyabe king alantok ng dang pamamaya kapuryan keka ngaming kakanta. Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa reting ain king Espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon pusang loob king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, pasalamatan nakat pinuri, pirasone at pinyene karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya iti yung kanakong katawan, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman, kay batning ngapunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, pinyening kalis karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at binumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo talanganggang tipan,
Ami bubu para ke kayot para karing sablang tao, ban kita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo itiking panigaganak kayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Niangin gaganakan miyo ipa ing kamatayan at pamanyuglian ng mebya ng anak mo. Darang miya kaya ting tinapi ng biya ting kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan keka ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo kingi kaming ansa ng misulusulog ing katanat dayong Kristo. Tipunan na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mo makalaganap king metuyatu. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco, ingke kaming Papa, at Florentino, ingke kaming Arsobispo, at ting sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming Pepe Naunat maninaing subling mye, at ding sablang me yang unapye, tanggapan mo sana king baligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga, ban kaya ng Maria, ing Birhenin doning Diyos, kaya biya ng San Jose, ing kayang esposo, kaya biya ring apostol at ding sablang santo at tinupat king magmong kaburyan, king kaya kabanding panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kabenat kaya, ipang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin at tiro ning Ginoo kay katamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning kay kang pakalulu parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambianing maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong kay kaming talapangabos. O ginaming Hesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoling kapayapan lalakuan ko, kay kayong kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalik din kay kaming kasalanan, lunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pagdulugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman at tilis sa kapilanman kay kayo, At kekan timurin. ipakitampo ngening mikakametong ta king kapayapan. Si Claude, tama po. Kaluguran kong kapatad oy ni Jesus, ilaning ipa tinubod de ing Espiritu Santo ke katamo, at ing Espiritu Santo dinina nakatang 7 regalo, ban kanita lalo tamong maging matibe, matatag king pamaglakbe king biye papunta banwa. Mapalad tamong ngening kikilalanan tala, tatanggapan deting regalo, lalong-lalo na yung regalo ning kayang sarili, anting pamangan tamo. Ginu, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamano mo, kumayap na ko. Dapat ng espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguranda ka, may git king sablambagi, at pagnasan ko intanggapan da ka, dapat pauliningening pinandit,
era ka atanggap kin sakramento. Umena ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamuwari at yuka ka rin. At pakisametong king lubusan in sarili ko keka. Emo sana'y paintulit kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Claude Tamo po. Horatio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampong mapagmalasakit taigpami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Migdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mingeni keka imbalikdan mo kaming mitmong lugod at chat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at manpat king pangakalat na. Ipanalangin mi lariting peka po ning pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang totong makaligtas kaniting sakit at inggawan da iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanamding memalen. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, nurses, at ding sablan lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili da king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniping sakit. Panalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, din meyango na biyem. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap din sabla, at ban makasawab kami karetang mangailangan at pakakalulu. Mananol sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Ikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon taryana kami, king pamagbayong lub, kabana at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan na hindunin Diyos, emo sana pisakwil ingaklis mi keko, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanuwanan a Birhen, Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, esposo ng Maria, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calansot, ipanalangin mo kami. San Luis Gonzaga, ipanalangin mo kami. Napon po peranggalan tayo Santa Rita de Cassia, pasawag ta kaya, Santa Rita de Cassia, ipanalangin mo kami. Manalangin tamo, oy paming malugod, manano sanang ing pamanganatinggap mi, king Eucharistia, saupan na ing alang ang gaming pangayatbus. Papanatilyan mo karing puso mi, ing sikananing kekang espiritu, at kambilan mula ring kalamapigkalub mo king kekang iglesia. Itiyadwan mi king lagyo ng Jesus aginumi. Amen. Ingin manatiliyak ke kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupay ang tutuingi pa at anak ating Espiritu Santo. Amen. Umetana at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat king Diyos.
King musmus mong kaya